professionalism to handling all kinds of diseases. Karibu Nature Monday, Karibu Nature Tuesday, Nukuteleka. Karibu Nature wakatatu, Karibu Nature wakana, Nukuteleka. Karibu Nature Friday, Karibu Nature Saturday, Nukuteleka. Na witi kwenu. Inyonde. In yours. Inyonde. In yours. Muyadoche. Murachochi. Wow. Thank you. That's nice. Yeah. Utanu munene kwa kuwe mwikali watala Yusi vitali wa Nature Vital Wellness Center Nuthenge isie uiti vakuvinaku Ndukanya mai kuthiva asa kukwata uiti Tuiva wa vituka soko watala Mbewa kanisa wa ABC Kungethanisia na kanisa wa PEFA Indi wenda kukomana na Dr. Kitusawa Ethia wakuru kila wakeli Lakini manyakana Tuvungwete kila muthenya Kwambia saa ile sia kwacha Ginya saa 12 sia airwayo Uka ukwate uiti Nature Vital Wellness Center Your home of wellness.
utanu munene kwa kuwe mwikali wa tala yusi vitali wa Nature Vital Wellness Center nuthenge isie uiti vakuvi naku ndukanyamai kuthiva asa kukwata uiti tuiva wa vituka soko wa tala mbe wa kanisa wa ABC kungethanisia na kanisa wa PEFA indi wenda kukomana na Dr. Kitusawa ethia wakuo kila wakeli lakini manyakana tuvungwete kila muthenya kwambia saa ile sia kwacha nginya saa 12 sia airwayo uka ukwate uiti. Nature Vital Wellness Center, your home of wellness.
Utanu munene kwa kuwe mwikali wa tala Yusi Vitali wa Nature Vital Wellness Center nuthenge isie uiti vakuvinaku ndukanya mai kuthiva asa kukwata uiti tuiva wa vituka soko wa tala mbe wa kanisa wa ABC kungethanisia na kanisa wa PEFA indi wenda kukomana na Dr. Kitusawa ethia wakuo kila wakeli lakini manyakana tuvunguite kila muthenya kwambia saa ile sia kwacha nginya saa 12 sia wiyo uka ukwate uiti Nature Vital Wellness Center, your home of wellness. Uvo museo kwa kuwe musia isia bongesio ndesia Nature Vital Wellness Center yu nembinguwe kila muthenya kuma wa kwambililia nginya mathandatu kwambia saa ile sia kioko nginya saa 12 sia wiyo kila uvonge yu wena ndakitali wena utui kamwe ya neu na muvitukithie ni serikali kuita maitumia natural medicine thokea uvonge ula wiva kuvinaku ukwate uiti kwa mavombe ange none na nyena itu kwisila namba noti muonza ile 533 nyanya 33 kana noti muonza 5 muonza 5 kenda noti 5 kenda noti namba ne 0722 533 833 kana 0757 590 590 uima waku wa mwe uyesa kwetela kwou nduketele Nature Vital Wellness Center yuto vingwete kuma wa kwambililia nginya mathandatu kukwetia uiti mwailu mundu utetethia ethia wana thina munene kethewa wina mutambuko kana asia imaku ni wamanya balo matwa Nature Vital Clinic kwa Dr. Simon Kitusawa usu ndone ha mutambuko the inikisia Nature Vital siva uva kuvenaku kimwe kingaleko sia mulolongo itina wa Connections Hotel na kitha kikivingwe kila mwana kwambia saa ile kioko ginya saa 12 kuituka masaku kwe kliniki cha Nature Vital na kivandhini wa Asante Building ni nyumbenwe kwa tene na Total Petrol Station opposite Soso Senda ovava kuvina kwa munuka na onamatu kwe kliniki va Cooperative Building first floor ketha wivasa no nene na Dr. Simon Kitusawa akautavyondo kuutevya 0722 533 833 uiti wa Dr. Simon Kitusawa kuma Nature Vital ni uiti wa kuikika Ketha nuthi na nduke Nature Vital uitwe uiti mwailu bio siaku nisio ngumba usiaku asikale asesei alama usianea na kiku masame ongwele nana kwa kuikivya mwe waku ni mutheu na kila kindu ni balanced kwou kuikivya mbio siaku sina uima ti undu wa kwitaniria actually ni undu wa lazima mbio siaku nisiailwe ni usuve wa ambisia umundi iye yitethie nasio ikakutungia muvea ivinda yonthe wikala thayo Veo vosio iliniki cia Nature Vital siva uva kuvenaku kimwe kingaleko cia mulolongo itina wa Connections Hotel na kitha kikivingwe kila mwana kwambia saa ile kioko ginya saa 12 kuituka masaku kwe kliniki cha Nature Vital na kivandhini wa Asante Building ni nyumbenwe kwa tene na Total Petrol Station opposite Soso Senda ovava kuvina kwa munuka na onamatu kwe kliniki va Cooperative Building first floor ketha wivasa no nene na Dr. Simon Kitusawa akautavyondo kuutevya kielelo ni kila mundu ethe na uima wamwe mwaka uu 0722 533 833 isuni noti muonza ile 533 nyanya 33 uiti wa Dr. Simon Kitusawa kuma Nature Vital ni uiti wa kuikika Ketha nuthi na nduke Nature Vital uitwe nukutetheka
na witi mwaelu wima museo wamwe tiondo twegwa indi ni yulua kila tusia infections STIs na STDs nilika mwene ovakiletwe na ikesa ungende ya mundu ona kuvikia umua nyuva umunthio mekalile na tavia cia kwikala usiaite wima waku wamwe maundoni ma infections STIs na STDs ithende kuvikia withe yitethie ili nikisia Nature Vital siva uva kuvenaku kimwe kingaleko cia mulolongo itina wa Connections Hotel na kitha kikivingwe kila mwana kwambia saa ile kioko ginya saa 12 kuituka masaku kwe kliniki cha Nature Vital na kivandini wa Asante Building ni nyumbenwe kwa tene na Total Petrol Station opposite Soso Center ovava kuvina kwa munuka na ona matu kwe kliniki va Cooperative Building first floor ketha wivasa no nene na Dr. Simon Kitusawa akautavyo nduku utethia kielelo ni kila mundu ethe na wima wamwe mwaka u 0722 533 833 isuni noti mwanza ile 533 nyanya 33 uiti wa Dr. Simon Kitusawa kuma Nature Vital ni uiti wa kuikika ketha nuthi na nduke Nature Vital witi mwaelu yelo kakulwa ni muthukumi wiva uthukuma muno wiukilia kuoko no yasia muthukumi usu etawa ivu ya mondo na yitwe mao mutungia muveniki alsas nilika mwene na ikathe nginyevu ovakiletwe na yesa utweka kila kitwa mundu kavulene tuivi kavuneke. A healthy stomach is a happy life. Tutwikwe nesa na kwithukisya miyito na twawa ni twamanya vako itewa Nature Vital. Let's take care of our guts. Let's treat ulcers. Ulcers yendawa ili nikisia Nature Vital siva uva kuvenaku kimwe kingaleko cia mulolongo itina wa Connections Hotel na kitha kikivingwe kila mwana kwambia saa ile kioko ginya saa 12 kuituka masaku kwe kliniki cha Nature Vital na kivandini wa Asante Building ni nyumbenwe kwa tene na Total Petrol Station opposite Soso Center ovava kuvina kwa munuka na ona matu kwe kliniki va Cooperative Building first floor ketha wivasa no nene na Dr. Simon Kitusawa akautavyo nduku utethia kielelo ni kila mundu ethe na wima wamwe mwaka u 0722 533 833 isuni noti mwanza ile 533 nyanya 33 uiti wa Dr. Simon Kitusawa kuma Nature Vital ni uiti wa kuikika ketha nuthi na nduke Nature Vital